Reka nongere mbahe ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, suhuza abadukurikiye muri mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu bihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mu bihugu byo ku mugabane wa Buraya. Ikaze mu gihugu cya Uganda, amatora y'umukuru w'igihugu yararangiye ndetse Perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe wegukanye intsinzi mu buryo bw'ubwiganze 71.6%, witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe aza amugwa mu ntege. Gusa amakuru ahari, iyo ntambara y'amatora yarangiye, hasigaye intambara ikomeye cyane iri hagati y'uwitwa General Muhoozi Kainerugaba ndetse na Robert Kyagulanyi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda NUP. Ubu kugeza amagingo ngaya hari amakuru avuga yuko abantu bagera kuri 22 ba NUP, ni ukuvuga abo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Uganda, barishwe barapfuye, ariko uwa 23 agomba kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ni umuyobozi mukuru ndetse kandi akaba ari nawe wari uhatanye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni amagambo akomeye cyane amaze gushyirwa ahagaragara n'uwitwa General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Byose rikaze mbigarukeho, ariko hari inkuru nabagejeho ku munsi w'ejo nongeye kubona isa nk'ingeraho. Ni impanuka ikomeye cyane yabaye mu gihugu cya Espagne, ikaba amakuru yandi mashya atugeraho kugeza amagingo ngaya, ni gare moshi ebyiri zagonganye. Aya makuru aravuga yuko iyi mpanuka imaze guhitana abantu bagera kuri 39 deja, ariko nk'uko nababwiraga ku munsi w'ejo, amakuru yavugaga yuko abantu bazapfa kubera impanuka bashobora no kuzagera no mu ijana cyangwa se bakarenga no mu ijana, kuko ni impanuka ikomeye cyane. Amakuru avuga ko abantu bagera kuri 39 bamaze gupfira mu mpanuka ya gari ya moshi zagonganye mu mpanuka bwa Espagne, mu gihe kandi abandi benshi bakomerekeye muri iyo mpanuka ikomeye kurusha izindi zimaze kuba muri icyo gihugu mu myaka irenga 10 iheze, nk'uko byatangajwe n'abajejwe umutekano muri Espagne. Gari ya moshi yariko yerekeza i Madrid yaranyereye maze iva mu nzira yayo ica ijabuka kugongana n'iyindi gari ya moshi yariko iraza ivuye mu kandi gace ka Adamus ku mugoroba kwa Mungu. Abantu bashika 400 harimwo abari biyunguruje hamwe n'abakozi b'iyo gari ya moshi nibo bari bari muri izo gari ya moshi zose uko ari zibiri, nk'uko imirwi icungera za gari ya moshi yavuze. Abashinzwe ubutabazi kandi bahaye ubufasha abantu 122, aho 48 barimo abana 5 bariko mu bitaro. Muri abo bantu 11 hari n'umwana umwe bababaye cyane. Umushikiranganji ajejwe ivyo kwiyuguruza muri Espagne Oscar Puente yavuze ko igitigiri c'abapfuye kitaramenyekana cose, mu gihe kandi abategetsi batanguye amatohoza ku mvo z'iyo mpanuka. Puente yasiguye iyo mpanuka avuga ko idasanzwe cyane. Yabwiye kandi abamenyesha makuru i Madrid ko inzobere zose mu vya gari ya moshi zaganirijwe na leta batangajwe cyane n'iyo mpanuka. Ikigo cy'igihugu kijejwe imirongo ya gari ya moshi ADIF cavuze ko iyo mpanuka yabaye isaha 1 z'ijoro n'iminota 45 ku masaha yo muri Espagne, hafi isaha 1 inyuma y'uko iyo gari ya moshi yari ivuye i Malaga yerekeza mu buraruko bwa Madrid, aho yanyereye igahusha umurongo hafi y'igisagara ca Cordoba. Puente yavuze ko uko kugongana kwatumye gari ya moshi imwe igwa mu kimanga. Yongeye avuga ko benshi mu bapfuye no mu bakomerekeye bari bicaye mu bibanza vy'imbere v'iyo gari ya moshi, ariko imanuka iva i Madrid yerekeza i Huelva. Ubwoko bwa gari ya moshi kandi bwagize iyo mpanuka ni Freccia 1000, ishobora kandi kugenda n'umuvuduko uri hejuru y'ibirometero 400 ku isaha, nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi w'ishirahamwe rya gari ya moshi yitwa Ferrovie dello Stato, abwira ikinyamakuru Reuters n'ibintu makuru by'abongereza. Kaze muri amakuru mu gihugu cya Uganda, reka iyi nkuru nayo nshobora kwibabwira nyivanye ku kinyamakuru BBC gahuza miryango. General Muhoozi Kainerugaba ntiyishimiye ko bishe abantu ba NUP bagera kuri 22 gusa, ati uwa 23 ni Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwumve iyi nkuru tujyane, mwumve iyi nkuru mutega amatwi tujyane, mwumve ihangano hagati ya Bobi Wine ndetse na General Muhoozi Kainerugaba bahoze ari inshuti magara mbere yuko uyu Bobi Wine yinjira mu ishyaka ritavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Kuba rero
kuri General Muziki Kainerugaba nta n'umwe amwita Bobi Wine, amwita Kabobi. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko ubwe afite ipfunwe ko bishe abantu bakeya cyane 22 mu cyumweru kimwe, yizeza ko bazica kurushaho kandi yifuza ko wa 23 bazica ari Bobi Wine. Mu butumwa bwinshi yashyize kuri X, General Muziki Kainerugaba umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni yavuze ko ikintu cya mbere azakora Bobi Wine nibamufata ari ukumuca ubugabo. Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi cyane nka Bobi Wine niwe wari mukeba ukomeye cyane Museveni mu matora mu cyumweru gishize, yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 24% inyuma ya Perezida Kaguta Museveni wagize 71%. Kuva mu ijoro ryo kwa gatanu mbere yo gutangaza ibyavuye matora kwa gatandatu, Bobi Wine ntaraboneka mu ruhame kandi ntibizwi neza ahantu aherereye. Gusa yatangaje ko yacitse abasirikare bari boherejwe ku rugo rwe mbere y'uko ibyavuye matora bitangazwa. Gufungira Bobi Wine mu rugo rwe byakozwe no mu bihe nk'ibyo by'amatora 2021. Igisirikare cyafungiye kandi we mu kumubuza kugera hagati mu mujyi wa Kampala aho afite abamushyigikiye benshi, mu gihe leta kandi iba ifite impungenge ko ashobora kandi gutangiza imyigaragambyo ikomeye cyane. Mbabwira ko uwitwa Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, amaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. Hanyuma ariko rero mu butumwa bwe Muhozi yanditse ko ahaye Bobi Wine amasaha 48 yo kwishyikiriza polisi, ko natabikora tuzamufata nk'uwigometse inyeshyamba nk'uko yabyanditse. Mu kumusubiza kuri uru rubuga, Bobi Wine yagize ati wategetse igitero ku rugo rwanjye kungirira nabi, nagutsinze muri uwo mukino wawe ndabacika. Mu kwivana mu kimwaro wavuze ko nta muntu urimo kunshaka, none ko ubu arimo kumutegeka kwishyikiriza polisi. Bobi Wine kandi yongeyeho ko azongera kandi kuboneka igihe azashakira, maze wowe ati na so muhoze icyo mushaka. Yongeraho ko Muhozi na se naho bazacikira ingaruka z'ubwicanyi ku baturage b'igihugu cya Uganda. Mu kiganiro bahaye abanyamakuru kwa mbere, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zo muri Kenya zivuze ko abantu barenga 50 bishwe mu matora ya Uganda. Izo mpirimbanyi nta bimenyetso kandi zerekanye zihamya imibare batangaje. Izi mpirimbanyi zivuga ko abandi bantu magana bo muri ishyaka NUP rya Bobi Wine bafunzwe, abandi benshi cyane kandi baburiwe irengero. Muhozi ubutumwa bwe kandi bwasaga n'ubuninura imibare yatangajwe y'abantu bishwe mu matora ya Uganda. Yavuze ko bazica abantu bose yise foot soldiers bo mu ishyaka NUP rya Bobi Wine kugeza Muzehe Museveni avuze ibindi, no kuvuga abahagaritse. Muhozi wisanisha na Yesu cyangwa se Yesu Kristo ubundi akiyita muhanuzi w'Imana, yavuze ko ubu ishyaka NUP rizakurwaho rikazima mu gihugu cya Uganda. Ubutumwa bwe bwateye icyo nk'iki, aho benshi rero babugarutseho ndetse kandi abamushyigikira hamwe bakaba banamwamagana bavuga ko ibyo avuga bitarimo kwigengesera na gato. Si ubwa mbere Muhozi kandi atangaje ubutumwa butavugwaho rumwe ku rubuga rwa X, si ubwa mbere kandi asezeranyije kugira nabi ndetse no kwica Bobi Wine ikunda kwita Kabobi. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko ni kuki Netanyahu ahangayikishijwe n'umugambi w'amahoro wa Perezida Donald Trump. Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, perezida wa Minisitiri w'Intebe wa Israel, yasabye ko habaho inama yihutirwa y'inama y'Abaminisitiri b'Ingabo nyuma y'itangazo rya Perezida wa Amerika Donald Trump yo gushyiraho abagize komisiyo ishinzwe amahoro muri Gaza. Abayobozi ba Israel bagaragaje impungenge ku buryo yiswe inama y'amahoro yashyizweho kuko babona ko inyuranyije na politiki ya Israel, ikavuga ko Israel kandi itagishijwe inama ku ishyirwaho ryayo. Inama nshingwabikorwa izagenzura imiyoborere ya Gaza nyuma y'intambara irimo abayobozi ba Turukiya na Katari, ibihugu bibiri kandi byanenze imyitwarire ya Israel mu ntambara ya Gaza. Ku rundi ruhande, Abanyapalestina bagaragaje ko badahagarariwe n'izi nzego. Umuyobozi w'umuryango w'igihugu cya wa Palestine witwa Mustafa Berghouti yabwiye BBC ko akanama gasa nkaho ari ikigo cy'Abanyamerika gafite bamwe mu banyamuryango mpuzamahanga. Ikinyamakuru Times of Israel kivuga ku nkuru z'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel ku wa gatandatu cyavuze ko itangazo ryakozwe n'umutwe w'abadepite ku bijyanye n'ishyirwaho ry'urwego mpuzamahanga rushya rushinzwe kugenzura Gaza ritigeze rigirwa inama na Israel kandi rinyuranyije na politiki yayo.
nk'uko ico kinyamakuru kandi kibivuga. Netanyahu yasaga nk'aho arwanya ishyirwaho ry'inama nshya izwi ku izina rya inama nkuru, nubwo inama nshingwabikorwa kandi izakorera mu buryo bwa tekinike munsi y'inama y'amahoro iyobowe na Perezida Trump ndetse irimo abayobozi b'isi. Uruhare rwayo ruzagira kandi uruhare rutaziguye mu kugenzura ubuyobozi bwa Gaza nyuma y'intambara, bigatuma kandi iba ingenzi bitewe n'uruhare irimo kubaka ku nama y'amahoro nk'uko amakuru abishimangira. Hanyuma ibiro bya perezida bya minisitiri w'intebe Netanyahu byavuze mu itangazo ryanditse ko minisitiri w'intebe yategetse minisitiri w'ububanyi n'amahanga Gideon Saar kumenyesha mugenzi we wa Amerika Marco Rubio ibyo Israel yanga mu miterere y'inama nyobozi. Ikinyamakuru Bloomberg News cyatangaje kuwa gatandatu ku bivugwa ku mushinga umwanzuro ko ubutegetsi bwa perezida wa Amerika Donald Trump bushaka guhatira ibihugu kwishyura miliyari imwe y'amadolari kugira ngo byinjire mu nama y'amahoro yateganyaga, mu gihe Reuters mu nama makuru by'Abongereza yavuze ko idashobora kandi kwemeza iyo raporo. Nk'uko raporo bivuga ko perezida wa Amerika Donald Trump azafata umwanya wa perezida w'inama njyanama nk'umukuru wa mbere, aho buri gihugu kandi kizamara imyaka igera kuri 3 uhereye igihe amasezerano atangiriye gukurikizwa, kandi gishobora kandi kongera gukoreshwa n'icyemezo cya perezida. Abagize inama y'ubutegetsi ni bande? Akanama gashya gashinzwe amahoro muri Gaza kashyizweho na Trump karimo kandi wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair, umunyamabanga wa leta ya Amerika Marco Rubio, intumwa idasanzwe ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff, umukwe wa perezida Donald Trump Jared Kushner, umuherwe wa Amerika Michael Rowan, perezida wa banki y'isi witwa Ajay Banga, abajyanama ba Amerika mu by'umutekano w'igihugu Robert Gabriel ndetse na Nikolai Miradonov, hamwe n'umunyapolitiki wo mu Burusiya akaba n'intumwa ya Loni mu burasirazuba bwo hagati. Perezida w'inteko ishinga amategeko yavuze ko buri wese mu bagize inama y'amahoro yitezweho kandi kugira uruhare runini cyane mu kubungabunga umutekano muri Gaza, ariko ntibiramenyekana neza inshingano n'uburenganzira by'abanyamuryango kandi amazina y'abagore bari muri iyi komite ntaratangazwa. Komite nyobozi ya Kwasa inshingano yacu ni ukubaka urufatiro rwo kuzahura ubukungu ndetse no kongera kandi kubaka urwego rw'ubutabera. Ali Shtar ni umuyobozi wa komite y'igihugu ishinzwe ubutegetsi bwa Gaza. Kasa yavuze ko iyo komite ari ikigo cya Palestine cyashinzwe n'abanyapalestine kandi gikora abanyapalestina ati ku nkunga y'umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestine, ubuyobozi bwa Palestine n'imitwe yose ya Palestine. Ibi byabaye mu itangazo rya mbere kandi ryasohotse ku cyumweru ubwo iyi komite yatangizwaga i Cairo, umurwa mukuru wa Misiri, kuwa kane ushize. Aho Snat yavuze ko iyi komite yiyemeje gukorana umwuga, gukorera mu mucyo ndetse no gukorera abaturage ndetse n'abaturage ba Gaza. Avuga ko bazakorana bayobowe kandi bashyigikiwe n'Imana y'amahoro. Nk'uko bivugwa muri iryo tangazo, inshingano za komite ni ukwagura inkunga y'ubutabazi mu gace ka Gaza, gusubukura serivisi z'ibanze za leta, kubaka ibikorwa remezo by'ingenzi, gushyiraho ishingiro ryo kuzahura ubukungu mu buryo burambye, kubaka urwego rw'ubutabera n'inzego za leta zikora neza, kugaragaza ihame ry'ubutegetsi bumwe, itegeko rimwe n'amategeko agenga intwaro binyuze mu buryo buhuriweho, no kwemeza umutekano, inshingano n'amategeko ku baturage bose bo mu gace ka Gaza. Kuva kuri perezida wayo, komite igizwe n'abantu 12 aribo Abdel Karim Ashur, perezida w'ubuhinzi, Omar Shamal, perezida w'itumanaho na serivisi z'ikoranabuhanga, Ayed Abu Ramadan, perezida w'ubukungu, inganda n'ubucuruzi, Jabel Al-Dawoul ni perezida w'uburezi, witwa Bashir Al-Raisi ni perezida w'imari, Ayed Yahi ni perezida w'ubuzima, Sami Nisman perezida w'imbere mu gihugu, Adnan Abu Warda perezida w'ubutabera, Osama Al-Sadawi ni perezida w'ubutaka n'imiturire, witwa Hana Tarzi perezida w'umutekano wa leta, Al-Baroum perezida w'amazi, serivisi z'imicungire bidukikije ndetse n'abandi bashya kandi bazatangazwa mu byumweru biri imbere. Inkomere zirimo abana batewe n'ibisasu bya Israel muri Gaza. Amakuru atandukanye yerekeye ubuvuzi mu bitaro bya Gaza yemeje ko abantu benshi cyane bakomeretse, barimo n'abana bapfuye, mu gihe kandi ibitero by'indege ibisasu bikomeye cyane bikomeje mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Gaza, ndetse n'ingabo zikora ibikorwa byinshi cyane byo kurasa no gusenya mu mujyi wa Rafah uri mu majyepfo, nk'uko bivugwa n'ababibonye n'abashinzwe umutekano w'abaturage. Nk'uko rero amakuru abivuga, ibitaro bya Nasser biri i Khan Yunis byemeje ko habaye imvune ebyiri,
imwe muri zo ikaba ari umwana zatewe n'amasasu. Abanyasirayeli yabereye mu gace ka Al-Mawasi mu burengerazuba bwa Khan Yunis mu majyepfo ya Gaza, mu gihe umuntu wo mu bitaro bya Baptist Hospital yavuze ko bamwe mu bakomeretse bageze mu bitaro ubwo indege zitagira abapilote za Israel zabaga mu gace ka Al-Zaytun mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Gaza. Uduce tw'inkambi ya Al-Bureji y'iburasirazuba na Nuseirat muri Gaza rwagati twibasiwe n'amasasu menshi cyane n'ibisasu kuva mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo ku cyumweru. Ku bijyanye n'ikibazo cy'ubutabazi, yemeje mu itangazo ko Israel yahagaritse kwinjira kw'imfashanyo y'ibikoresho by'ubuhungiro bimaze amezi menshi cyane biva hanze ya Gaza. UNRWA yagize ati Israel ikwiye kandi gukora amategeko agenga uburyo bwo kubona ibikoresho bwo kwirinda muri Gaza no kwemerera ubufasha bunini cyane kwinjira kuko abantu bagera kuri miliyoni imwe muri Gaza bagikeneye ibikoresho byihutirwa byo kwirinda. N'amakuru akomeye cyane bakomeza kugenda avugwa, makuru akomeye cyane bakomeza kugenda avugwa. Hanyuma reka makuru yacu yakomereze kuri iyi nkuru, nubwo yanditswe mbere y'uko amatora yo mu gihugu cya Uganda aba, ariko baragira bati menya uno mutwe udasanzwe ufasha perezida w'igihe kirekire wa Uganda gukomeza kugundira ubutegetsi. Abasirikare bitwaje imbunda nini zo mu bwoko bwa machine gun bambaye imyambaro ibapfuka mu maso mu gihe batembera mu mihanda ya Uganda, naho umutwe udasanzwe w'igisirikare cya Uganda babonwa nk'umutwe w'ingabo zigenga z'umukuru w'igihugu zo gufasha Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 kuguma ku butegetsi ndetse umuryango we. Museveni ayoboye Uganda kuva mu mwaka w'1986 igihe ingabo ze z'inyeshyamba zinjiraga mu murwa mukuru Kampala. Kuva icyo gihe amaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu inshuro enye, ati gusa zose zakurikiwe n'ibirego n'ubwicanyi ndetse no kwiba amajwi. Gusa ibi bishya mu gihugu cya Uganda cyo kuva Uganda yabona ubwigenge mu mwaka w'1962 ubutegetsi bwagumye bwerekanwa hagati y'abitwaje intwaro cyangwa se abahiritse ubutegetsi. Museveni atari gushaka kongera kwiyamamariza kuyobora Uganda mwaka utaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bafite ubwoba ko ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo zidasanzwe CFC bwakoreshwa mu kubabuza kwiyamamaza mu bwisanzure nk'uko byagenze mu mwaka wa 2021. Ingabo za CFC ati zimaze imyaka ziyoboye n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni Gen. Kainerugaba, zishinjwa n'abanenga ubutegetsi buriho gushimuta, kwica urubozo ndetse no kwica abarwanashyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni, atari uko hari amatora gusa ahubwo ko mu bihe bisanzwe izi ngabo zo zihakana ibi birego zikavuga ko ari ibinyoma. Umwe mu basirikare baganira BBC yagize ati bimeze nk'aho ari ingabo zihishe mu zindi ariko zikorera gusa umukuru w'igihugu n'umuhungu we gushyirwa hejuru ndetse no kuvuga rikijyana kwabo kuri guteza izika ku basirikare bakuru. Ibi kandi bishimangirwa nuko Gen. Kainerugaba w'imyaka 51 kuri ubu uyoboye igisirikare cya Uganda yavuze ko umunsi umwe ashaka kuzakorera ise mu ngata aherutse gushyira umuhungu we mu gisirikare. Kainerugaba ashinjwa kandi gusuzugura bamwe mu basirikare bakuru bamaze igihe kirekire, aho bivugwa ko hari uwo yishe ikigoryi cyangwa se bafana. Ayo magambo ye yateje impagarara binyuze mu nzego za gisirikare ndetse na politike, gusa guverinoma iriho yabifashe nk'ibisanzwe nk'uko asanzwe akoresha ku mbuga nkoranyambaga ibintu Gen. Kainerugaba azwiho. Mu myaka yashize yifashishije imbuga nkoranyambaga, Gen. Kainerugaba yateye urwenya ko azatera igihugu cy'abaturanyi cya Kenya, ibintu byababaje bamwe mu bajenerali ba Uganda. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe uvuga rikijyana aho kuri ubu uri kurusha imbaraga ingabo zisanzwe zanagize uruhare mu ntambara y'inyeshyamba yafashije Museveni n'ishyaka rya NRM gufata ubutegetsi. Aba bakurikirana kandi by'iki kibazo bagaragaza impungenge ko aba bombi bashobora kandi kuzahangana umunsi umwe nk'uko byabaye muri Sudani, aho intambara yadutse mu kurwanya ubutegetsi hagati y'igisirikare n'umutwe witwaje intwaro bahoze bafatanyije wa Rapid Support Forces RSF. Uyu mutwe w'ingabo kandi zasanzwe uzwi ku izina rya CFC washinzwe ubwo Museveni yatangiraga manda ye ya mbere ku butegetsi bwa Uganda, kandi ufite intero igira iti ntawe usimbura indahemuka. Dr. Gerard Barebe, umushakashatsi ukomoka muri Uganda ukora muri kaminuza ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada, yabwiye BBC ati CFC niwo mutwe ufite imbaraga kurusha indi yose mu ngabo za Uganda, kandi ugizwe n'abasirikare babihuguriwe ku rwego rwo hejuru ndetse bafite ibikoresho bigezweho kandi bifashwa n'ingengo y'imari ihagije.
igisirikare cya Uganda ndetse n'ubuyobozi bw'uyu mutwe banze kugira icyo batangariza BBC. Mu bihe byashize Museveni akaba rero yaravuze ko uyu mutwe udasanzwe washyizweho ku neza y'Abanya-Uganda. Avuga ko abatifuriza icyiza Uganda aribo bonyine kandi batakwifuriza uyu mutwe ubaho, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe babibona n'ukundi, bakemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu kandi ko kuva yafata igihugu yagihinduye umutungo w'umuryango we gusa. Bavuga ko kuba umugore we Janet Museveni we ari minisitiri w'uburezi naho umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba akaba ariwe uyobora ingabo, ndetse n'ubutumwa buherutse kandi gutangazwa muri Nyakanga ko umwuzukuru we nawe yinjiye mu gisirikare, bifatwa nk'uburyo bwo kwikubira ubutegetsi ku muryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Kainerugaba wayoboye CFC inshuro ebyiri kuri ubu, unashimirwa kuba rero kandi yaragaruye ku rwego rwo kuba uyu mutwe ubu ufite abarenga 10,000, ni mu gihe kandi ingabo zisanzwe zo muri Uganda zo zibarirwa mu 40. Umwe mu basirikare kandi bakuru bahoze mu ngabo zisanzwe yatangarije BBC ati bahabwa amahugurwa y'igisirikare yihariye kandi bafite intwaro zigezweho bitandukanye n'ingabo zisanzwe. Nubwo muri Werurwe umwaka ushize Museveni kandi yazamuye General Muhoozi Kainerugaba akamugira umugaba mukuru w'ingabo, bivuga ko agifite ijambo rikomeye cyane muri CFC kuko ngo kuri ubu Major General David Mugisha uyiyoboye atanga raporo kuri we. Kuri ubu General Kainerugaba akorera kandi ku cyicaro gikuru cya CFC kiri Entebbe mu nyubako yahawe izina rya se, ahagana mu birometero 34 uvuye mu murwa mukuru Kampala. Ku rubuga rwayo rwa internet CFC ivuga ko yikora imirimo yihariye igihe icyo ari cyo cyose babisabwe kandi ishinzwe kurinda hamwe umuhano w'ingenzi nk'ikibuga cy'indege ndetse n'ububiko bwa peteroli. Hari amakuru avuga ko ubu mu Gushyingo umwaka ushize uyu mutwe waba warambutse ukinjira muri Kenya kugira ngo ufate umunyapolitiki mu batavuga rumwe n'ubutegetsi Kizza Besigye wahoze ari umuganga wa Museveni kugira ngo amusubize mu Uganda akurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu. Kugeza ubu urubanza rwe rukaba kandi rutaratangira. Uhagarariye ingabo mu mategeko yemeye ko inzego z'umutekano za Uganda zagize uruhare muri iryo fatwa rya Dr Kizza Besigye. Abasesenguzi nka Dr Gerard Bwarebe bavuga ko intego nyamukuru ya CFC ari ukurinda inyungu z'ubutegetsi buriho binyuze mu kurwanya ibyo ari byo byose bituruka mu batavuga rumwe cyangwa se n'abasirikare bakuru bwabwo. Dr Barebe yabwiye BBC ati CFC ifite uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ibikorwa ibyo ari byo byose bitemera ubutegetsi bwa Museveni ndetse kandi no kurinda ishyaka riri ku butegetsi rya NRM imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Nubwo CFC ihakana kugira uruhare mu ifatwa n'iyicarubozo ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, bamwe mu basirikare bayo bagiye kandi bakatirwa n'inkiko bashinjwa gukoresha nabi ububasha bahabwa. Rumwe mu manza zateje impaka cyane n'urw'umusirikare wa CFC w'imyaka 32 wamwe n'icyaha mu rukiko rwa gisirikare mu Gushyingo umwaka ushize, agakatirwa uwo gupfa nyuma yo kurasa abantu 3 akaba yitana n'abandi 2 bagakomereka harimo n'umwana w'umwaka umwe. Muri Gicurasi ibiro bya perezida byatangaje ko biri gukurikirana ikirego kivuga ku basirikare ba CFC bakoreye ihohoterwa umushoferi wa bodaboda moto zitwara abagenzi mu gihugu cya Uganda. Umushoferi ngo yari atwaye moto yihuta ajya kureba umugore we wari utwite, nuko yisangaga hagati y'umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Muri uko kwezi General Kainerugaba yatangaje amagambo yakuruye uburakari mu baturage nyuma yo kwemeza ko yafunze umurinzi w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wari umaze iminsi yarabuze. Yagize ati abasore banjye bafashe Edward Sebufu uzwi cyane nka Eddie Mutwe ufungiye mu nzu yo munsi y'ubutaka basement, ndetse abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yashyizeho ifoto y'uwo murinzi yogoshwe umusatsi. General Kainerugaba yakomeje gusebya bwana Sebufu avuga ko asigaye asa neza muri iyi minsi kuko umusirikare muto yishe umuhungu we ari we wamwogoshe ubwanwa. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Uganda Law Society yavuze ko ibyabaye kuri bwana Sebufu bidasanzwe, ahubwo ko ari bimwe mu bigize ubukangurambaga bugamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gukandamiza ibyifuzo by'abaturage bashaka ubwisanzure mu gihugu cya Uganda. Bongeyeho kandi ko ibi ari ibikorwa byerekana ibyago biri mu gukoresha nabi imbaraga za gisirikare ndetse n'ubutegetsi bw'igitugu. Imikorere ya CFC ubundi igirwa ibanga, benshi bayishinja ko imikorere inyuranyije amategeko. Gusa muri Kamena inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryavuzweho cyane n'abatari bake ryemeza ko CFC iri mu mitwe inemewe n'amategeko ya gisirikare hamwe n'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'izirwanira mu kirere. Abadepite mu batavuga rumwe n'ubutegetsi banenze uwo mwanzuro bavuga ko uwo mutwe utari ukwiriye kandi guhabwa uburenganzira, ahubwo ko ukwiye gusenywa burundu. Ibrahim Ssemujju Nganda
Yagize ati iryo tegeko rishya ryemeje umutwe wari umaze igihe ukora mu buryo bunyuranyije amategeko. Ku ruhande rwa Dr Barebe we avuga ko kwemerwa kwa CFC mu mategeko ari ukwerekana gusa imbaraga isanzwe ifite mu miyoborere ya Uganda ishingiye ku gisirikare kandi bikarushaho kwigira inshingiro ry'umutekano w'ubutegetsi. Ibyo kandi bihura n'ibitekerezo by'umusesenguzi w'inararibonye Gadba Tumushabe wavuze ko nubwo mu minsi ishize Uganda isa n'ifite ituze, yagize ati ikibura ni intambara gusa muri Uganda. Umusirikare mukuru utifuje ko amazina ye atangazwa kubw'umutekano we yabwiye BBC ko mu gisirikare hakomeje kandi kugaragara kutishimira uburyo umutwe wa CFC ukoranya abasirikare kuko bigaragara ko bikorwa hashingiye ku moko. Amasoko y'amakuru aturuka mu bantu hatandukanye harimo no mu ngabo yabwiye BBC ko CFC igizwe cyane n'abasirikare bakomoka mu bwoko bw'abanyankore ari nabwo Perezida Kaguta Museveni akomokamo kugira ngo hizerwe ko bazakomeza kandi kuba indahemuka. Umudepite wo mu batavuga n'ubutegetsi muri Uganda Ibrahim Semuji Nganda yagize ati iyo urebye abayoboye CFC bose kuva yashingwa ati bose bakomoka mu bwoko bw'abanyankore bwa Museveni. Mu bayoboye CFC bose batandatu kuva mu mwaka wa 7 umwe gusa muri bo niwe udakomoka mu burengerazuba bw'igihugu aho banyankore batuye. Kubera iryo hangana kandi mu nyungu zitandukanye, abasesenguzi bagaragaza impungenge ko hashobora kuvuka intambara yo kurwanira ubutegetsi hagati y'imitwe iri ingabo mu gihe Museveni yaba avuye ku butegetsi. Nganda yabwiye BBC ati icyo ntinya cyane nuko tutazi ibizaba igihe Museveni azaba atakiri ku butegetsi cyane cyane kandi kutumvikana mu ngabo. Dr Barebe yavuze we yagaragaje impungenge agira ati kuba hashobora kandi kuba kutumvikana hagati ya CFC n'ingabo zisanzwe kuri ruhande ati rukagira abarubogamiyeho inyungu zarwo n'imiyoborere yarwo ati bishobora guteza umutekano muke cyane mu gihe hatari hamenyekana gahunda isobanutse y'uzasimbura Perezida Kaguta Museveni. Ariko abandi basesenguzi babona kumwe bavuga ko ariho General Kainerugaba ashobora kugaragaza ubuhanga bwe kubera ubunararibonye afite mu ngabo zisanzwe kandi ndetse muri CFC. Bahamye ko ari we ushobora kandi guhuza iyo mitwe iramutse kandi ihanganye ndetse no kwemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Museveni bukomeza bityo bigatanga ituze muri Uganda. Gusa batavuga n'ubutegetsi bavuga ko ibyo binyuranyije amahame ya demokarasi. Robert Kyagulanyi wahoze ari umuririmbyi ukunzwe cyane nka Bobi Wine ubu uri kwiyamamaza kandi ku mwanya mukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri guhangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni asobanura CFC nk'itsinda ry'abashinzwe gutoteza abantu. Abinyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter mu mwaka wa 2025, General Kainerugaba yagize ati yavuze ko azaca umutwe umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi ariko nyuma akabihindura urwenya ndetse agasaba imbabazi. Bobi Wine yabwiye BBC ko we n'abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ndetse kandi bakanakubitwa n'ingabo zabo mu mutwe wa CFC ndetse akaba asaba ko uwo mutwe udasanzwe waseswa ugakurwaho burundu. Yagize ati uyu mutwe ufatwa nk'igice cy'ingabo gishinzwe kurengera inyungu z'ubutegetsi buriho binyuze mu gukoresha ihohoterwa. Bakora ibyo bashaka kubera ko ntawe ugira icyo babaza kuko bazi ko barinzwe na General Museveni ndetse n'umuhungu we General Kainerugaba.